Lent ni jorabo phai sok phai khaba kabang ma Christian rok Lent palaina bagai tiarang laijak phia kabang ma Christian rok sai manye je Lent Tamo te Tangwi Lent Season Palaijak te Lent Buphuru ni simi palaijagi phaikya Lent Season ni laibuma Tamo kabang ma borok rok ni khawo o sumung rok tongo aboni bagai no tini ang o video masnam ka hello khajani kiching song ang Reverend Father Anand tini norok no Lent Season ni kok no kisa sabai sanani bagai o video tubi phayo nung o video no paithak jora naidi hake nung Lent Season ni kok no kaham ke bushwei manana Lent eba Great Lent Tamo puile jeng oro ma bujigra nai tangai aro thai ni bumu Lent te Great Lent by Great Lent ni kuno phelaima eba juda meaning kri haibano tangai Lent by Great Lent mong juda kisini jakha abongkha Western Christianity wo ke Lent sao te Eastern Christianity wo ke abono Great Lent sao pia borok ni busimung ke kaisano hage tabu phaidi jeng silainai Lent eba Great Lent tamno Lent ingkha Christian rok nokha sal brichi eba 40 days romoi ok buksa tongoi surimani te pholawo sakno jugal mani Lent kokthai ni busima tamo actually Lent kokthai phaimeningkha kusam English Anglo Saxon ni siphayo borok ni kok bai khesao Lengten o kok ni busimangkha jora pholok mani eba jora log rumani eba sal log rumani Lent season abo इंराजी bai Spring season eba Bangla bai ke Bosonto kal honi je jeng samani abo bai krungjakse Bosonto kal sok phai kheno sal lokmani nugjago aboni bagai no Lent kokthai ni busima abo jora lokmani eba sal lokmani no surui sao obose bahai ke Lent kokthai asayo fia Christian rok ni bagai Lent eba Great Lent bahai ke asai kya te bahai ke mani jaknani chengkha aboni kunu laibuma tode tong aw Lent asai mani laibuma tongo yaphang ni Christian dog agi yaphango tomung kunu baptismo yasaknai candidate baptismo nana bagai tiar hanke borok bono 40 days romui ok buksa tongro te pholawo tiar ungnani ro 40 days ok buksa tongoi suriwi sak jugal mani ulo bono Easter ni salo baptismo rejago omo belai krakhe mani jago puilani mothao eba early church baptismo nana candidate bo Easter sal eba Jishu thangai basama salo baptismo nana bagai o buksa tongma bisingtei naisingni matongo orono Lent ni idea achayo truk omo develop ngi thangka te omo 40 days sal kolog romui pholao jugal mani jora ngma bagai no bono Lent jora eba season sajago puilake baptismo candidate rokni bagai se omo khlaijak mani phia ulo council omono joto poitu khlainai rokni bagai bo nango hni saklai rekha je Lent joto mothawano mani jakna bagai Canon of Nicaea 325 AD wo joto ni bagai Lent mani jakna bagai puila saklai rejago puila ni saloke Easter ni salo baptismo yasakna bagai pia tabokhe Lent kuno baptismo yasakna bagai mani jakliya tamokhe chini pholani langmano discipline eba tong rider na bagai songsa jakha abose bahike Lent mani jagi phayo Lent palai mawo gobang kuk kaitham samung khlaijago aborokungkha surima tei dian khlaima ok buksa tongma tei buino roma eba gri borok rokno roma pia tabuk ni molo juda Christian rok juda lama tei manio aboni bagai o kaitham bai simino Lent khajagi tongya जों साइमनो Lent नि जरांखा 40 days एबा ब्रिचि साल पिया Lent नि जरा लेखामाव किसा जोंजाल टंगो वेस्टार्न चर्च बाय ईस्टार्न चर्च नि लेखामाव किसा फेरलाइमा नुकजागो आबो बाहायखे वेस्टार्न चर्च नि मोटे Lent चेंगो एश वेडनेसडे बाय आबोंखा ईस्टर संडे नि सकांगनि 7th Wednesday Ash Wednesday ni simi chengai Holy Saturday wo payo Holy Saturday kha Easter Sunday ni salsa sekangni Saturday tomong Ash Wednesday ni simi Holy Saturday joral lekhake aro 46 days kao haibano abo bahike 40 days unka Western Church Sunday no Lent ni lekhamao khobia hake Ash Wednesday ni simi Holy Saturday jora aro kaidok eba 6 Sundays to a 6 Sundays rokno bad khlaike 40 days kao abose bahike Western Church o Lent ni jora 40 days kaunungo
Tabu Eastern Church ni kok. Eastern Church ni Great Lent chengo Clean Monday ni simi. Abungka Ash Wednesday ni sal ni sekang. A Monday no Clean Monday bo huno. Day Great Lent payo Easter Sunday ni 9 days sekango. Abo Friday salo kalayo. Aboni ulo je hatibar payo abono Holy Week ni sinijago. Hake Eastern Church ni mote Clean Monday ni simi Easter Sunday ni 9 days sekang ni Friday jora Sunday khowi lekha ke 40 days kao. Oro Saimandi Eastern Church Sunday no bad klaya Len ni jorao lekhamao. Pia Western Church ke Sunday no romya. Oro no borok ni phelaima. Kokhe oro jesake fano 40 days maintain klaijago. Tabo faidi sengnai lene Len ni jorao tamo mana klaijak marok tong. Great Lento tamo mana klaijak abo juda church te hukumni moteo se ungo. Western Church ho kabang ma samung rok no mana klaijago te baksa samung rok jana boro jago. Pia Eastern Church ho samung te klaimung rok no belai korakhe mana klaijago. Lent season ni jora kunu celebration eba kailemung panda klainya rajagya. Wahan tohan toktui dud thok cha coffee chuak biri te kabang ma samung kothok rok no sana mana klaijago. Pia abo juda church ni hukumu bai phelayo. Baksa TV, internet, social media, mobile game aptei roknobo nainani eba jora sebainani mana klaijago. Samung rok kothok chamani tongthok nukthok manino naimani abo sumsok ungo aboni bagia tamokhe o bebak chathok nungthok te naithok nukthorok no yakari kaitor bai kabang jora sebaina bagise mana klaijago. Hake tabuk saimandi Lent jora abo busuk serious. Omorok bebak klaijak mani kaisano purpose abongkha sak ni pholano discipline klainani te Easter sal eba Jishu ngai basa mani salni bagai sakno tiar khlainani. Tei kaisa kok sung saimana nango je oro Tangwi 40 days. Tangwi Lent Season 40 days. 40 days ni tamo kok huijak tong. Burichi sal eba 40 days ni nangkuk ma kok rok tamo. Burichi sal eba 40 days najak mani abo Bible ni waini pholani amjok jak mani abo no rukthari se najago. Kaisangkha sung nugo smai kasamo. Israel rok Egypt hani simi lamrelai thanglai mawo. Borok hasing panthoro bishi brichi guriwi matong laikha. Abo sung nuknai lekhamong bijapni chapter 33 verse 38. Waini sapima bijapni chapter 1 verse 3. Tei kainai engkha sung nukha Jishu nokha sal bruisi ok buksa tongma ulo soitan bai potali jakmani. Abo nuknai Mathai simeni kothma kaham chapter 4 verse 1 nismi 11. Tei Mark chapter 1 verse 12 to 13. Tei Luke chapter 4 verse 1 to 13. Bible sung nugo 40 je number abo kaisa juda ke phunuk jakmani. Abo juda gotimawo bo sung nugo. Tabo romdi tuitor fruwo aro nokha salbrichi tei horbrichi wati wakha. Abo nung nuknai yafang bijapni chapter 7 verse 4 tei verse 12 tei verse 17 tei hai chapter 8 verse 6. Musi hathai kusugo salbrichi okbuk satongkha kaitoni aroni chidagi kotor manna sekang. Abo nung nuknai lamrama bijapni chapter 24 verse 18 te chapter 34 verse 28. Waini sapima bijapni chapter 9. Naishom nai rok kanon hawo sal brichi tonglangkha. Abo nung nuknai lekhamong bijapni chapter 13 verse 25 te chapter 14 verse 34. Elia diari kaitoni hathai Sinai hatayo tangwi sogui mani sal brichi nangkha. Abo sung nuknai puila ha bugra bijapni chapter 19 verse 8. To omorok ungkha Bible kabangma jorao te kabangma gotimao 40 days eba sal brichi number no use khlaijak mani. To o kok bai chung bujiwi mano 40 days ni huijak kok. Omono ruk sawoino tini Lent season no 40 days narak jakha. Abo Western Church ongtung te Eastern Church ongtung. Te kabang ku Jishu Kristo bo bini hayung ni ministry chengnan sekang 40 days romoi ok buksa tongoi surimani. As hal no ruk tharai tini kabang ma Christian rok 40 days Lent season no palai. Tabuk faidi chung nai lenai 2021 BC ni bagai
Lent jorani juda juda salmari rok tei panda butang rok. Number 1 Clean Monday. Abono reconciliation ni Monday bo hone shini jago. Abo February 15, 2021. Number 2 phayo Ash Wednesday eba thapla srangsal. Abo February 17, 2021. Number 3 phayo Mid Lent. Maneno Lent ni kesar jora. Abongo March 10, 2021. Next phayo Passion Sunday. Abo March 21, 2021. Next phayo Feast of Annunciation to the Theotokos. Abo phayo March 25th, 2021. Next phayo Palm Sunday. March 28, 2021. Next Holy Monday. Abo phayo March 29, 2021. Next of Hayo Holy Tuesday. Abo March 30, 2021. Next of Hayo Holy Wednesday. Abo March 31, 2021. Next of Hayo Maundy Thursday. Abo April 1st, 2021. Next of Hayo Good Friday. Abo April 2, 2021. Next of Hayo Holy Saturday. Abo April 3, 2021. Day Paithak Easter Sunday. Bono Pascha Sunday Busao. Abo April 4, 2021. Omorok no Great Lent ni kisa busi jak ne koro. Tabuk nung sungi mano haki oro sabo soy te sabo soya hanai. Koke sabo soya aboya. Sung Clean Monday ofano chengdi eba Ash Wednesday ofano chengdi. Sung bu mothani yapri no rukthar abo manai nai. Tomung nung Western Church ni hukumu no rukthar ke nung Ash Wednesday by Lent chengo. Eba Eastern Church no rukthar ke Clean Monday by Chengo. 40 days da eba 50 days da. Sung Lent palai mani abo 40 days da eba 50 days da sung Lent palai tong. Kokotor abuya. Tomung nini motha 40 days ni model no money uhunke. Abo no money di. Eba 50 days ni model no money uhunke. Abo no money di. 40 days eba 50 days sung no kebeng na ni kogya. Tamu ke sung busuk faithful ke eba kubui ke Great Lent ni jorano mani abo sebelai kokotor. Great Lent juda chamung kothok no ya karma bisingtei palaijago wahan tohan a toktei dud abotei chamung kothok rok no chanani mana khlaijago kunu mothao abo juda mothani hukumo depend khlayo jotoni slai nangkokma kokhe mose jora kolok ok buksa tongoi kaitor bai jora sabai mani sak ni sumsokno gosinani sung kiching sung nakar lainani gothalai tongnani kaijoni thani nakar sannani kaijoni kokthaino salbrum porinani te dhyan khlainani subrai jisu chini bagwi asek dukho kosto manjak langmano muitu khlainani okbuk sa tongoi suri mabai soitano mechenani te abo bai chingchini pholani langmo koplai ingnani te subrai ni thangai basama salo koplai khe hapna bagwi sakni pholani langmano tiar khlainani omose Great Lent ni nangkokma kok omorokno sung kahamke kubui bukhabai khlaike Lent season ni bisingtui chini langmo slaijak mung sokphai mani nukjaknai te a slaijak mung no chini hamari engnai kha khlaio nung busui man khana hanai tomung nung hamjakhe o video no buino bo share khlaidi hake borokbo Lent ni kokno busui manthu tomung nung Lent ni kokno teibo kahamke busina musungke nungani website visit khlaimano www.tentmysoul.com link tolawa description o rejakhanai di Hambai nai tongma bagai 2021 bisini Great Lent ni jora nini pholani langmo slaijak mung tubuthum Happy Great Lent Yehowa mere sun le Yehowa mere sun